Gdje se ovo valjda sam mogao. Radimo. Dobro, okej. Već sa neki 7 godina Ema Pavlović je u svom dnevniku na prvoj stranici dala na neki način životni zavjet sreći. Napisala je život je divan, mnogi ljudi to ne znaju, zato im to neko treba naravno reći. Sad, vremeno vjerojatno se Emi Pavlović javljaju razne čike i tete, kaže, ti si mala, imaš samo 7 godina, vidjet ćeš kad dođe pravi život, nije to baš tako lako, za sreću divan život treba sredstva, treba neko da radi i onda mnogi ljudi ne mogu da rade. A Ema kao svaki malo dijete, kao anđeo što kaže Mate Bećković, Bog kao Bog samo čuti i gleda. I onda oni mu objašnjavaju, znači neki ljudi su invalidi pa ne mogu da rade, neki na primjer imaju već nekoliko godina, nema ko da je prime, imaju oko 50 godina, niti imaju dovoljno novca godina za penziju, ni sredstava za život. Drugi opet sa druge strane zbog nekih fizičkih nedostataka ne mogu da rade, vidiš, oni će biti siromašni, a Ema i Bog samo ćute i naravno i gledaju. Sa druge strane, postoje ljudi koji imaju super biznise, naprave milion i kad naprave milion ulože da naprave drugi milion. Poslije drugog naprave četvrti i dođu na kraju života kao, ne znam, vjerojatno Bill Gates i pita šta ću sad kad imam 500 miliona. Pošto ta želja za stvaranje novog kapitala nema mjeru, nema šta da radim sa tim. I onda se jave neki tamo čike i kažu, ne, vidite, mi smo smislili dobaru stvar, to se zove, imamo rješenje Ema i za tebe, za tvoj problem. Ema i dalje, kao i Bog, samo ćuti i gleda. I kaže, imamo socijalno preduzetništvo. Šta bi to bilo? To bi bilo na neki način, ajde da napravimo kombinaciju. Ok, normalno da preduzeće mora budu profitabilno, da stvaraju neki profit, ali ajde bar na neki način da vidimo da taj dio profita, ili napravimo, na primjer, plantažu neku, i da sve, kad isplatimo ove radnike i ove troškove, da sve to što bude višak idemo u javnu kuhinju. Znači, nama nije cilj da obogatimo se, već da taj višak faktički financiramo od toga neki dobar program ili neki starački dom ili napravimo neku firmu koju ćemo zapošljavati samo osobe s invaliditetom, mi ćemo im malo pomoći, a vi ćete kupovati te proizvode njihove da bi malo to podržali. Ali treće čike su opet rekli Emi Pavlović, znači nemoj, to su zapadnjačke novotarije, strane plaćeničke i tako dalje. A četvrti su opet rekli, čekaj, pa stani, možda na Srba ima nešto slično. I onda, kad malo vidimo, pa naravno da je bilo i da ima. I da su na neki način i prije postale neke zadruge. Srpski seljaci su seljaci, to što je najbitnije, svako od nas dubije neki seljak, su pravili neke zadruge. Odvajali su određeni dio svojih plodova, stavljali su zajedno u neku košnicu, pa kad dođe neko teško vrijeme da oni imaju, ali iz toga se davalo i sirotnje. Znači nije bilo što pretekne, davalo se na nešto društveno korisno. Znači nije što pretekne, daj da ulažem pa da razvijam beskonačnosti svoje imanje. Bili su kasnije poznate zadružbine, pola Beograda je na neki način sagrađeno tih zadružbina, Kolarac i tako dalje. Sad, svako od nas se pita, dobro, šta ja tu mogu, ja nemam novca, ne mogu, ja sebi ne mogu da pomognem, ne mogu sad da napravim neku firmu pa da još pod navodnicima ovi koji su normalni ne mogu zaposliti, a kamoli pod navodnicima invalidi. Možda malo da razmislimo da svako od nas na neki način uradi dvije stvari. Socijalno preduzetništvo ne može biti velika firma, može svako od nas imati, a to je, ajmo, ono što nama pretegne od nas, od naše nekoga profila, od nešto. Pa barem dio, ako ste, ne znam, piljar, pa vam taj dan već vidite da neka roba neće ići. Ono što vam pretekne i dajte u javnu kuhinju. Ako mislite da možete nekoga da angažujete, da vam okreće nešto, a na primjer on naš da ne može drugi naći posao ili ne može naći na neki način ni invalid ili nešto, ali to može da radi. Ajde njega da malo zaposlimo, ajde njega da mu damo neku šansu. Sad, da li je to tako veliko kao pravljanje velike firme? Nije, ali što bi rekao predivni Momo
kapor, kako vrijeme, takve zadužbine. Tako da svako od nas može biti mali socijalni preduzetnik ili, što bi mi Srbi rekli, zadužbinar u malome. A Ema će onda Pavlović, kad bude imalo 18 godina, napisati u svom dnevniku i preduzeće i biznis može biti divan. Neki to ne znaju, ali evo, ja ću im reći. Ema, srećan ti rođendan.